Эти обманывают всех водителей. Там в карте. Акча жоқ, картасын açы. Подождите, талон возьмите. На булда қалды. Смотри. Пойди, Подожди сейчас. Вот, где, вот здесь 000. Раньше 1020 сом салат бұлар. Көрдің бе? Мына емесі 00. Азыр ақша жоқ. Мұрда салған бір жолы. 17-ші маршрут деп сат, бірақ жоқ. Çıkmaydı. Zapatite. Şundan oldu açar. Gördün mü? 1020 сом salat başında bir ay. Ana kalganlar salbaydı. Şundan aylanıyorsa ana bütünlüğü 000 dedi. Так не делайте, ладно? Так не делайте, говорю. Обманывайте. Bunlar